Kalami ke jing kena ba ke jing pen praya ke cakay yang kali hamok har persya ka sinat kompleksi kadai ke bla chule khrem perkhat wala ke jing temu ka long ban chna pen bha ya ka bat ka bami na ka ne ka long ke jing ya ki bayat bayang ha ka te ke jaka na du ki breu bat ki kali Undang yalam ka khun nyau trap National Awakening Movement khnam ba Thomas Pasa labu jing kali halo ke jing pen Islam ke sarkar menteri pendap ya ka ne ke cakay yang kali ulo ongru ba ke jing pen Islam ban pendap ya ka ne ke cakay yang kali kelawan ra ya sibun ki jingคำตามอีกกะลีกะไมกิบาลาฮับบรรชุเป็นอย่างกิกะลีฮารดสุรอกบัดบรรรับเลเซกันนี้ก็จึงเป็นสลัมมันเป็นแบบกระเดนำมาบักสอการกะเคลมประคัดบาฮาชวามันสังยากันนี้กับโปรเจกต์กุมบรรชุกระโดบักสอการจะลาเฮาส์นัมบลาดับคลาเชมยากรายบันเป็นชนาบาอย่าไล่ตลีกิจการยังกะลีหันองบาฉลองกิบาฮับบักทบจงกับสมาร์ทซิตี้โปรเจกต์กะเตกิจการยังกะลีกะดันหามอกฮาร์กะเดกับบลาสตังเป็นตรีนาดูในเวียงอาร์จาร์พลายฮากะจิงลดกับบาอาร์พกลุรไลโพลักติงกาBanyak ni projek Lashem-T Daka LT Elevator Private Limited. Nakaliang ka jongi hadin bangi rayo so sibu ki jingot tu pa. Iwan ka jaka kapa lek sir kaliang sarkar kala thu ban buan ra ka building ka babun malah ban pun suk ni ka bu kali ter dorai ka blok. Ada ka susi kolong ba ka jingyai state to kaliang kam kolong buduna ba. Pi kumbang pau ki menta ka la siwan prai ka ni ka jaka. Pada tak perkam don cukup nunggu dua kam gue aja kaman. Dia dak mau minta ka po cinge si boy minta ka mo ki parking dia sorok dengan mulai sorok kam dia ba. Dan kalian ngojong ini sulung ba beli ka sorok ka feel dia. Marka ni kri jaka klesi ka bangin na kolong kalong sikon ka long hamin ba. Ka don benta ba ban pusuk yo pa ba ki bur kilian. Dia hakajin si sangil akbilen ti ba ka sorkar. Kali bendon saya ke plan ke babiang. Nang tahu dari menteri wood klaim kanu kajing suki. Kenapa kan dap kloy bagi pajak kenu kot. Kumba kalong mentai ngiu iba let's say kan dak simpor ba. Mentara awan so benai slap. Di nakaliang ke sarkar ngis nyoba kan ni ada kawai naki projek. Iba let's say ka klaim plan ba in detail. Dan ka plan ba in detail ngasarai kanum suki bat pajak unum kot. Mat nama kan ni kami lagi minta ke jing tengkeli kalau juru bakam tang di tanya kibaya na po mulai sini siapa orang nejiau siapa peran ini kiwi jaga pramarjan tu. Dengan yang macam ni ingin tu bakat sarkar ke di mana address kan itu. Manu betul minta mendong terus mentala kat tuan ni. Lada pun peranar sudah berada. Lajen dap sisnya. Di kini sisnya berada di pori balik sini bersih pajak macam macam ni. Dia sarkar ke di mana perkat mentala kayak kebakwa benda. Nakaliang ka jongi kentu. Nakabenta ka jing ba jing miat do ba sunun sari. Ban penstet no gini ya kam. Kanang ba ki kanwan ka jing jing sup pada yu ba bubun balang ke. Ka sarkar le se kala padong ba keduna ka fan nem dan bisa ne. Hani ka jing ong jong ate. Kadai bandon swa ka plan swa ben pra. Kumba ki ong ma. Lada ka plan ka biang lun. Ngam try kan don jing thon. Ka sarkar lada ka air kini kita gidau kami hap syu. Tapi hakajin sya swaban pun pra kaplan kapisa baru kilian kelai ban biang lun. De sisin balak pun pra de bak kam kan yat bet ya stat. Ene kumba kapau menta bra ka de kam long kunta. Da kan ni berapa kot kamana ajke pat bai. Nak kalian ngajong ini kentu yo sarkar. Ba soba ban phai khamat sene ban stat ini kam krang bau pat ba ummi kundu ijke ibu bon kai. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya